Znači Čelavice, odnosno Janko, ovo je sad za tebe samo video specijalno napravljen. Ne mogu da vjerujem da osoba koja je pokrenula niz nekakvih drama, nekih gluposti zbog svojih fora, zbog nekih fazona, da je takva osoba snimila video gdje je iskopirala čitav moj scenarij, čitav moj sadržaj, a da pri tome nijednom u videu nije bilo spomenuto da je taj tvoj video već kopija nekog drugog videa, odnosno mog videa. Vjerovao sam da ćeš bar jednom ovih 7 minuta reći, ljudi moji, ovo nije moje, ja sam to kopirao od nekog drugog lika. Ali čisto da se zna da sam ja prvi lik na Balkanu koji je takvu stvar radio. Kao što imate priliku sad da vidite, Janko je objavio video prije neka 3 sata. Ako neko nije upućen šta i kako se dogodilo. Ja sam snimao video prije nekih 7-8 dana gdje sam skočio u gradsku fontanu u 1 sat ujutro, znači tu je došla policija, bla bla, ganjali su me, nebitno. I snimao sam taj video, objavio sam ga, taj video ima za 7-8 dana, to 2500 pregleda. Znači 2500 pregleda za 7 do 8 dana. I sad danas ja nešto u gramu ba pravim šiše, kad dolazi meni obavijest na mobitel, Janko snimio video, odnosno objavio video. Hajde rekao din koji je naslov, šta je? Kad skačem u fontanu u centru grada, crca, došla policija. Ja gledam, rekao. Ne zeri da je lik kopirao moj video. Ne zeri da je lik kopirao moj idejba. Ja hajde rekao da pričitam opet, možda nije sigurno to. Rekao ekstra, super. Rekao da vidim da li je čovjek bar jednom spomenuo video. Znači, ja rekao kontam, pošto on imate te sve fazone. Vole da ljudi govore za njeg kad koristite njegove fazone da su to njegove fazone, kontate. Kad neko kaže šajim se ili lol ili ovo ili xd ili tako da je da neko već to povezuje s njim. Znači, njemu je drago kad to neko kaže u video. I sad video traje 7 minuta. Znači ta Čelavica 7 minuta snima video. Znači neke kapice, neke načale, neke ronilačke noge, nemam pojma šta je ba, nebitno. Znači ja rekao to je nešto od njegova bilo, međutim u videu, brate, sve isto što sam ja uradio ba. Znači ko što sam ja u svom videu plivao, tako i on plivao u svom nešto ovako video. Pa hajde rekao da vidim neko šta je skonto za policiju. Jer je mene policija bukvalno ganjala gradom. Znači ljudi smo je ganjali. Nismo uhvatili, hvala Bogu. Znači, fazon s policijom mu je niđe vezi. Bratu lik od 800.000 ljudi da ima takav fazon da je to uspio samo da skonta vezano za policiju, gdje da izađe. Ljudi stvorite vrata da izađe, ne mogu da vjerujem da je to maksimalno što je mogu da iskoristi što se tiče fontane i policije. Očekivao sam realno da ću biti spomenut bar jednom, da neće takav lik da bude i da sve kao sebi prebaci kao da je to njegova ideja. I da je to kao najluđi neki video koji je do sad snimio, ljudima moja draga, ja sa 5800 subscribera snima video koji ti kopiraš, imaš 820.000 ljudi, znači ljudi, zapamte dobro što ću sad reći. Ja imam ideje koje koriste ljudi koji imaju mnogo subscribera i koji su mnogo uspješni na YouTube. Samo što meni fale ljudi, znači ja polako dolazim do ljudi, ali kad se dođe, imat ćete priliku da gledate najbrutalnije videe koji će najbrutalnije prolaziti. Znači svaki video će biti u trendingu tad. Znači samo mi je bitno da dođem do dosta ljudi. Znači, ko je mislio da je ovo ozbiljno, mislio je. Znači, dosta toga što sam rekao u prošlom dijelu je istina, baš mi je žao bilo što me lik nijednom nije spomenuo realno, ali to ne mora znači da meni nije drago što me jedan takav youtuber. Znači, Janko je lik kojeg prati 820.000 ljudi na YouTube. I zamislite vi koliko je meni sad drago kad ja uđem na YouTube i vidim da je neko takav postavio moj video, bukvalno moj video, nešto što sam ja radio da je neko to prekopirao i snimio za sebe. Znači, meni je bukvalno srce ogromno. Znači, svaka čast, brate, za tebe šta radiš na YouTube-u kao si kidalica, znači video si ti fenomenalni, brate, fenomenalni. Istina je da ti ovaj zadnji za fontanu najjači video do sad, ali i ostali su, brate, dobri. U svakom slučaju, nikakav ovo nije ba distrakt, nikakav ovo nije ba svađani prepirka, već čisto sam se zezao ovih prvih 5 minuta, govorio kako mi je krivo, kako ovo, kako ono. Međutim, bukvalno predrago mi je, jer kad vas neko takav kopira, znate da dobar posao radite. Znate da vam samo fali to nešto, jedan mali klik da uspijete, da odete daleko. Tako da veliki pozdrav za Janka. Brate moj, negdje me spomeni sedijeći puba, sad ću ja još snimati ovakvih videa.
Vidim li te da sam opet kopirao, da me nisi spomenuo, pa stvarno će distek biti na tebe. I šta vi mislite kad će Triple D da uspije na ovom YouTube-u, kad će to da propali i da ode malo dalje? Znači, da pišete otprilike vaše to skromno mišljenje. I nadam se da ste uživali u ovoj epizodici. Ovo je bio kao neki story time za ove ljude što su prekopirali neki moj video. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodici, da vas se svidjela. Veliki pozdrav za Janka koji kad bude gledao ovaj video, a mi se vidimo u sljedećoj epizodici. Pozdrav od Triple D-a, skakača u fontanu.